que Bota busca. Un saludo cordial, saludo especialmente para turnos fiel televidente y oyente que te sigue a través de Energía 96.1 FM de Isla de Bonaire, también a través de nuestro canal de televisión Energía Vision. También a los colegas de noticiero Energía Informativo, nos for el estudio de Andy Productions and Promotion, tiene noticia de más importante for de Isla de Corsou. Caminava meinta all'anta mesora con una situación de candela. Sì, nostro visa 41 central di police, un'allarma per 9h37 di meinta. Allarma di candela, un via Hamas e Saki a mobilizzare mesora unità di brandwear e també police passina bene adres na Peter May 25, cutabata de Old Dutch Café. E candela tabata den cucina e stabilimento allora che mesora a controllare Saki. Un così nostro visa Saki a crea una situazione basta complicata dentro zona di punta. Per motivo cultura su non come se llega non trabo o alcun che altro obbligazione nell'area di punta, traffico tabata completamente serà. Polizia tabata controllare per nessuna situazione por assali fuori di man, specialmente da in varie persone nan ministro na mes come se llega officina nan di nan aqui na punta e na haya na mes e ore come será simplesmente desviar e busca en manera para por llegar a trabajo.